Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat jemaah tarwih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rilalana iwani ma barakae, kita sudah memasuki malam ke-18 di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita mapamulan yang kekemajuan. Agana maju, ya rosakna semakin hari semakin maju ke depan. Betul na ada makuran ni tahu. Aga keistimewaan na wereke pung Allah Ta'ala rilalan na iwan ni 10 na araw ular ramalan. Ya naritu na nigi-nigi makasiwiyang rilalan na iwan ni mabarakae. Maka berteriaklah malaikat dan berkata, wahai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah telah meridai engkau dan telah meridai kedua orang tuamu. Gore malaikai atanna pungala ta'ala. Engkani pungala ta'ala na furyoko na niya na furyoi kedua pajajamu. Dan inilah nikmat yang paling besar bagi kita umat Islam. Nariku engkani pungala ta'ala meridai kita. Nah sabagaimana pungala ta'ala na paturung iyehe dalam ayat terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Engke pung Allah taala purioi agama ta yen ritu agama asal lengengi. Inilah nikmat yang besar yen ritu engke kilolongangi riona pung Allah taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Sewa waktu engke sediriwayat narampian di guru ta Al-Qurtubi. Maka dai angkasit di golongan polewi panguluta Imam Hasan Al-Basri. Ia di golongan sedi tahu makutana ri Andre Guruta. Nomor sedi yang kemakutana maka dai Andre Guruta majapuna iya ri kampuku nakan masalah besar. Aga masalahna nakan tikka digaga busi digaga tanah jaji. Nah, dia nafada kampota na jinne busi. Tapi na jinala detosi akhirnya marakus mamakoca sekolah. Sehingga makanan rekruta perbanyaklah membaca astagfirullah. Angkasi makutana andre guruta majapuna iya meta na boting na digaga wijaku. Betuan erun runa mega runa tapi di metopi kewijana. Ya. Maka andre guruta perbanyak juga membaca istighfar. Angkasi makutana andre guruta majapuna iya megalada kesin reku. Tatala inreku tapi degaga fapin reku. Nah, itulah saulu itu. Nareko mega indra na dega fapin ren. Jana pada nareko mega indra na mega to fapin ren maka de sante-sante muki. Nareko mega mi fapin rata na indra. Tapi kapa mega indra na degaga fapin rata la saulu itu. La saulu na mo fa buraga tandre na dina lepe. Indra tadi na fanya fa diuruta. Sehingga maka dan regurta perbanyak juga membaca astagfirullah. Pamegai baca istighfar. Jadi harus hitung-hitungan astagfirullah, istighfar itu bukan hanya kalimat taubat. Illo tobari pun Allah Ta'ala tapi kalimat yang bisa mengundang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk nawereki patolong sige egana masalah engke poliki. Nah, sehingga maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man aksara minal istighfari. Nah nigi kita pamegai baca istighfar, ja'alallahu min kulli hammin haraja. Majapuna ri pancajingan ri pung Allah Ta'ala si dilaleng untuk mesu boleh ri pape susaiwe. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nah ini rupa tawe makupe megalada pape susah tak monrolino. Engka to masusta boleh ki anakna, magi ta masusta pan sustas betalad anakku. Betai anakna inerti nursu masusta pape nak dinna. Angkata to masusta pa penadinna monro libo na tanaiwe na pole susta na sabak magi ustaz masusta ka.
Nasabayro kasi beneku din sa manasu. Makutula day manasu. Ustaz ang katola sa kuya, den ulit na papinadi ko na sa bamaga iro beneku. Megalat daw no nali na digadina. Jadi bu lasa itu bu nareko megalat daw yali na digaduita. Ya. Apalagi nareko makada ni ibu boleh sepa apa na to kasi to pada yanu. Asalan kana makun re makada pa apa na to kasi to pada yanu sa ila salupur itu. Nawereni la salakaina. Nareko siapu ni sapa na dinule kalamana masuk seruntu ilalang majae apating angka na pulian. La salupur yero. Angka to masalah bukan dari anaknya, bukan dari istrinya, tapi dari lakaina. Mage ustaz megalada kasi masalah pe na sabairo lakaiku na kanne riasenge salingkuh tipis-tipis. Na kanne salingkuh tipis-tipis. Na runtu janda. Ya. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah dari segi masalah itu maka timbul mega tahu maka melo joka rekreasi magi ta joka rekreasi samelo ka hilangkan stres. Sementara engka jalur na wereki pung Allah Ta'ala na nigi tahu pamegai baca astagfirullah. Maja punna ripat surang ise dilalam mestu pole ripape susaiwe. Na yeken ka makutan ustaz. Iro astagfirullah kalamanna tasi sebu kasi ubaca suwani. Tapi iro masalah aku mana ketiap aja. Maka de perlu tatane aleta. De toga nati mutta istighfar na yekaro atita si mata nabilangi kipas na masigi. De toga nati mutta baca astagfirullah tapi nafikiri katita maka de siaga ni matu tahu wala agagana. Dan yang lebih parah lagi narikuti makanya ki astagfirullah tetapi si mata iciko-ciko moto tahu Ibaca istighfar tetapi hadirin yang dimuliakan Allah ampe kedota si mata perdiri atinna rupa tahu berarti dia nak barakah kiruna astagfirullah. Aye bona barakah astagfirullah nasang agama yang pertama ripuade nasaba lila astagfirullah. Kemudian ripatungan nasaba ati dan niya ripegoi nasaba lanro ale batuan ada engka kipegoi sininna anu engkena puriu pengalatan. Itulah istighfar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua jaminan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa min kulli dikin makhraja. To engke pamegai baca astagfirullah majapunna dilapankan dadanya dalam hal kesusahan. Napa segenanga ki pungal tal atita to angke si mata baca astagfirullah. Nasaba namu tu mega bu waramparang sogiki tapi narikode na masanna irfa penaditai masusah. Mega tu mega waramparana tapi dia masanna fa penadina. Contoh ya. Narikode na makasi tepat na se dia rupa tau ape sonana se dia rupa tau ri pungal taala wadi jaji mega otona. 10 otona 20 otona tapi naru otona na sabari dia na makasi tinrona. Nasabak mage dia nama kasing keyakinan dari pungala taala tungka wani na bilang tadi 2 3 4 5 6 7 8 10 ganna 10 joka ni matinro tapi dia napa aja napikirin maka dawadi to untuk male bala dia nama tanah apa penadina tapi to angke makasi astagfirullah dari pungala taala nariku angka waramparan na pura na rekeng makasi ni jumlana napatongan ngati na maka inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mati la rabbil alamin. Majapuna sempajaku, pengorbanaku, usahaku, atungaku, na niya mateku, ang kamanang na punay pungalatal. Na pareho man na pungalatal. Ini yang kedua jaminan na pungalatal. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jaminan na pungalatal rito ang kewe si mata baca astagfirullah wa razaqallahu min haitsu la yahtasib. Riwerengi ri pungalatal dan le tan risangka-sangka. Nah, jadi maka itu anri guruta narik foto mata pe kan nabi adanna nabi tae maka dai adanna jangan kaga anutan risanna sanna melo na wereki pungalla taala apalagi nariko anu rita jeme menah tapahang madese jangan kaga anu ritan risanna sanna melo na wereki pungalla taala apalagi nariko anu ita jeme menah yero nariko to mata pe tapi narik kode nama tepat tahu de na yakiri ati nama kare adanna. Sedangkan anu rita jenge belum tentu engka, apalagi nariko anu tan disangka-sangka. De memang igage. Nasabah mage makurangi tepat nariku ngala taala.
Nah, tegena riasa daletan disangka-sangka, saya ingin mengutarakan sebuah kisah. Riolo engkase diraja, mailoi pak jame sedi kalolo untuk jame daratna. Mega itu ba ibahas masalah darat sebab ke jema-jema mata pak darat mega. Ya. Maka dia na raja Ewe noli sedi kalolo yang bernama Al-Mubarak. Al-Mubarak, saya ingin mengadakan suatu perjanjian kepada kamu. Jamanga kak daraku, peliharanga kak daraku. Maka dia Al-Mubarak, insya Allah saya akan menjaganya dengan baik. Ujagai mati sudah retak si bawah madekeng. Akhirnya terjadilah perjanjian antara sang raja dengan Al-Mubarak. Setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah, mak jamannya Al-Mubarak, katoni raja Ewe, na jamatoni jamana. Setelah berapa lama kemudian, engkanya Al-Mubarak yoliri raja Ewe unai. Maka dia Al-Mubarak, engka kamakuke mewakisita makukwe tawereka gare buana yaro dalima Ewe dar engke mujama iya kamina makastingin. Iya kamina maceningin. Jokani penguluta Al-Mubarak mali yaro nae buana dalima nawerengi raja Ewe. Setelah raja memakan buah itu hadirin yang dimulakan Allah nanrewi ternyata mafailade boleh cina raja. Al-Mubarak cenya anu mafe usuronga kona yeka iro kamina macan ninge muereka. Maka ini pengulut Al-Mubarak wahai sang raja wahai tuan. Tak dampung ka kasina sabak syataun natu ujama itu darata na yeke de meto nang coba-coba. Jadi itu kasi sepasi lengangi tega macan ning tega macukah. Nah, dia nafade di makupuin hari kongka tu suruh jama darata, mabiasa lah dari megangi nala fat dare na nana. Ya, papa dero cerita nasi dia tu makutan nasi ustaz, sekuni carana ye, engka tahu ujamanga, engka tahu were bembeku, na piaranga ka, ne ye kia nariku engka mate iya punah, nariku engka jaji, alina punah. Ya, maka dia alani bembemu, aja ni mulai sabatu mereci tu. Panarikon ka mate, tawana punana. Narikon ka memana, tawana rumah jamai. Nah ini mega terjadi riburan ripadan narupato na yeka na ciko-cikoang itawe. Sementara Al-Mubarak pemeta na kasi mak jamai na dewi sepasilengan ni maka da tege maksani tege mapai. Akhirnya dia nama tappa yorona raja ben olimana sinina pa jamana. Sinina pa jamaku apa betul ya Al-Mubarak dia nang kamitai enandri nae buana dalimai. Memang alina metomi tu bawa di kanan revi. Aku di nasa biasa mu coba-coba. Ya. Nasa ba mega to dia tu tahu tinasing alina na iriwere dale magalin rong. Contoh. Nariko jok kawi ridar Si kumot jokana taparuntu ikaluku tada nasa wah dale ma barakai. Ya. Si kumot jokana lalu si dia galu naruntu yang kabale sahi dale magalin rong na ye. Nala si balena tahu. Si komo jokana runtu si fo buang sebuai na runtu toni dalam agalin ronge. Melo si jaji jama-jamangin asa bangka si fo taden. Akhirnya letu bolana kaluku si babale nania. Fo na pangajai balena na tapatape na lengi fo malundra yandre tapi anu harang. Dia semufi dalam agalin rong. Seperti istilah tadi wai dalek tu na yena sabak lalo kanangka. Padahal upa-upa na angka se diagaga taden na boleh ripuna. Na dena kada punana. Nariku engka anu taden na alay apunamu tu berarti harangi. Jaka mana makada si anustas jangan nengi di. Maka tu dia bahasa tadi. Anustas kebetulan ni lalu kaki darat na yanu nangka kalikinya nan rifani nama matasa ni. Jadi nariku dia ucarin nengi. Nala tu fani maka ditaruh ni nala fani. Senyum itu dalimu. Dalik na fani ngimulung malah jadi manci di fani tono. Semua itu ngefanding iya pana macaka fakita na nariko tanga bani tapi nariko aso din nakita mega to mapa kro nariko ele tangaso arawi matin ro bawang iya pana pasad di nariko tanga bani onro na sana fakita na namu anu na subutewin tama katuni sana sebab pelolan ya hadirin yang dimulakan Allah jadi memang yoli pe Al-Mubarak apa betul meta ko ma jamar di darakku na yeke de metoga ga murasakan sebetul. Akhirnya yonai raja Ewe natanema deceng. Magi memang ina de muanri biro. Na de tu acako. Maka de puang. Wahai tuan,
Iro perjanjiata maka dami tajamanga kadarekku tapaliharang kadarekku. Denang kata kada narekon kamatu waselena andre cede de. Me tau ka patamangi rilalan na babuaku andre ya de na harang. Andre de na halala. Me tau ka ajakam mana wandre na sabari umadosa ri pungala taala lebih pada dosa kuridi na sabawandre agagata. Begitu tinggi keimanannya Al-Mubarak. Sehingga matapanya Al-Mubarak nataneni madece makadai makwe. Nasabai ko na tumatagpo, melotosi katanay ko. Makadagaro po ang melotak ko tanang. Makadairo pa ko tanang ko, ang kadya anak ko anak darah, na yeki ang melokas tapa kalolo wadingi po bini. Kira-kira kalolo agaro si Chocho, anak ko eh. Makada Al-Mubarak, narik ko Yahudi mapabuting, nasapa iro burani kami na magertay. Nareko Nasrani mapabuting, nasapa yero kalolo kami na sogie. Nareko arae, bansa arae mapabuting, nasapa yero nae kami nang matanrewe abatirana. Nasape ko ni bali nareko salange nasa melo mapabuting. Nasa nareko salange melo mapabuting, nasapa iya kaloloe kami nang mataperi pungalatal. Demi nate makadaya na. Demi nate makadaya na. Tapi maka desa an raja nas mapamula ya suwe letu manca di rajaku na dega ga uruntu tau kami nama tepa sange dinne iko. Maka de onna ye den de meme pedi ulo pawi. Ya madiri ma. Maka de makini boleh, pakubani boleh kubene anakku na saya jadi ni. Ya. Akhirnya jadi ni bukti sang raja menikahkan anaknya dengan seorang budak yang bernama Al-Mubarak. Pak darah na Kubene akhirnya nanti dari anaknya itu lahir seorang bayi yang bernama Abdullah bin Mubarak mancaji panrita batwewi yarwatwewi. Jadi yang dimuliakan Allah. Narik kumega istighfar tanah pas suraki lalap koli fungala tala puri sina papi susaiwi. Jadi kalau lewe narik kumeno ki lolongan tau makasting agamana engkalalo ko si matamak gerijama. Sehingga makanan di geruta ini tomato ewe nareko meloki sapa manitu bu tengkalinga ya nareko meloki sapa manitu makasinge ejokani masam paja subuh nareko engka kalolo ketu masam paja subuh maka situ tepat na nasabah subuh aja lalu mujok ke sapa kalolo nareko jumai nasabah itu ku jumai mega to jumai nengka. Tapi aja lalu nang kemusapa si dia kalolo ia si mate tudange ri palawangange nasaba iya tu tudange ri palawange dega aga jama-jaman nama kurang tepan dari pengalatal. Di sapa ni bu? Ni ka kalolo ku furau iya si mata joka mabiri jama. Bukan saja duhur asar maghrib isya namun subuh angka tu. Ya, kalau mana yang matu angka se dicerita yero nareko teman jadi imam. Sige Pak Imam ya. Pak Imam. Nareko teman jadi imam. Syarat na yero dewa dito malasi, deto dewa dito magati. Sabang kato tiro poji magati sa ustaz agati ki. Kalau mana mata Allah Akbar khusus. Ang kato to masam papa sempaja metalada to si. Ya. Sehingga ang kasi di kejadian ye. Ang kasi dito Qur'ana masam paja de na paja tat tari-tari. Sehingga maka ni jamai wai itarima tu sempaja tai di Pak. Nasabah sinita masam pajak, kuisaga to masam pajang. Ada gaga to teri di bawah, wah betul-betul di sempajata maka situ. Setak dampung ngaka kasih yemi utari nasabah kan he boro-boro aja itu akan nakaletan na itu na puima doke talate. Manghitung-hitung ni kasih aja ku na capa aja puima metahate. Jenari ko to mapas sempaja aja to metalate yero. Ya, nasabah ko to meta mega tu cau lari ami jamaah. Apalagi mega namu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yo na istighfar nareko to masikri di pungala taala aja lalu nih Pak. Nih taruh cepat. Papa di megala dan nareko masikri subhanallah. Dia nama kasih tepungan lah. Pakasih kita punya subhanallah. Maka turun nareko to mas sempajang. Pakasingi lan roaleta tepana lan roaleta ri tujunna anuang kewe na kena bate sempajang. Asal maka itu agama ta angka itu lan roalena rupa tawe. Dena wati dena sasampajan na nariko de narafir ya senge tempat sujud. Tega na yero yang pertama yehe alin rotai. Jadi pan nariko to masongko, foto mas sampaja soro-soro ni songko tak minrik. Ya,
Papada songko na pak boto songko na pak boto itu taruh mendek piasan sabatolo cukup mita domingi. Songko na parinungin na taruh mapaku na sabatolo matongkang. Nek kana reko songko na pas sempajange deto na mariawa deto na mariasa tapi nakaka cede. Aga tujuan na yakaya supaya rode gagal lawewi alin roewi untuk suju ri asuju ketan asaba na reko angkal lawe deto na sempajange. Dia na sempajange pak. Itu bahasa barang ke songko. Jadi itu songko itu anu wajib, ternyata anu syarat, tetapi engkau sebagai pahlawan di gemeta. Makanya nari kota masan paja, deto nama rigaga deto masongko, salama rijaming degaga, gemma lawewi alin rota, dia nama rigaga. Tapi maka lalem itu nari kota masan paja, deto masongko, padahal nari kota bota. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua lan roaleta ini itu dua limata. Ya dua limata perlu nak naik. Yang ketiga dua ututa. Perlu rafa ri sujadangi. Yang keempat perlu rafa yang itu dua ajeta. Sebangkat itu mas sempaja standar samping. Nah, tiga standar samping tanah fenre ajenda sewali. Dena satu sempajata nariko dena rafa ya ppw hari tujuh nari asangnya sempajani. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayenai manfaatna istighfare di secara jannah pung Allah Ta'ala. Yang itu yang pertama na penabita. Na pastuki pung Allah Ta'ala. Pole resinna pape sustewi angkeri pegau. Yang kedua. Angke pung Allah Ta'ala. Na pasegenanga ki atita. Rilalena iya tutungan linotai. Dan yang ketiga. Angke pung Allah Ta'ala. Na wereki dale pole rilalatan di sana-sana. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah. Pada loni me pamegai baca istighfar dari pung Allah Ta'ala. Dengan membaca astagfirullahal azim. Dengarangi astagfirullah. Nariko ribaca maka ada astagfirullah berarti ini melo adampeng ri pungala taala. Asabang kata itu biasa baca astagfirullahul azim. Astagfirullahu. Nariko ribaca maka ada astagfirullahu berarti ini suruh pungala taala melo adampeng ini. Ada enggak salah-salahna pungala taala. Ini yang kesalahan dari pungala taala jadi pakasingi bacana astagfirullahal azim. Aja tabaca astagfirullahul azim. Nasabah magai. Anariku makaraki astagfirullahal azim. Berarti ini melo adam peripung Allah Ta'ala. Nariku astagfirullahul azim. Pung Allah Ta'ala melo adam peng loridi. Amari napa baraka pung Allah Ta'ala. Sehingga kena wiriki assalamakat tarlino lebih-lebih matir semurina pung Allah Ta'ala. Billahi taufiq wa sa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.